Then send back me you be and I able to upon so because and I pay me one near man kitty be a was a major me nye video and I pay that. In fact, and another man na and ra me be do fear be 10:30 na me was CID office me was national security me ne me kun na ye koye na me pese mo man ne to ma me Agradaa say e free me tiri e be si me more ya de sanction atoso me nam wo na say obi tunte suo kura gu me so a she will be held responsible say me nam wo na say me polikra ya di bisa no me ne mabusua me ne me ma me kunu ye nyina ya de ya ho ko national security cause me nim de omutumi ye minim di omutumi ye enti no me nam wono ba modi machi ti mon try me mon rempo poli o wasem e wo Ghana ti nra mama medu fie ntem ye bedu that time ko me do so na ma break akra kono e ko ye meetings bi ni ade bebre ena ma yentimi amedu nte de fa so konra na course e ba ne sani ankrofo ye audios ni ade na me ho mete I was like ade na ekosui and later me ko hu se je se nsem bi koso na answer na me start masem no me pese me den krato ma ababa we bi e friend Cindy Cash hwe ma hihye adwuma bi na adwuma no ma hu hihye ma hihye adwuma bi adwuma no ma hu hihye adenti na me kansa Agradaa ababeleo accusation na ye bonsam na ye bayfo agents from the devil and yen some there were kembi send the so akwatena ase ye tupa de gu ne so na ye bayfo na ye bonsam woba ma brabom Cindy Cash ma men kan chewe ne Cindy Cash wo hey me na Brown obi oni mi bia wa follow me ache ube mu sa me ye pain me maka men kan ya me ya the type ube twa me ti kura na maka that's me ya ntete me ntromo dabi ya ntete me ntromo de biara da me ya so for ba o me ye pain person na me tina TV so tina camera mu come nsem no sa na me tie me fake me Taiwan me ntumi na won sere wo ye mehi a me ntumi pretend me ma won so wo ye mehi say me okay with you so fine me nyo obi a me pretend say wo ye mehi na ma pretend na me na osere no and na wonim na najwa da bia na wonim na najwa me obi oni me ananti bia ni me suban ana wo sindi me no nante say me de nyame aso 2 months me crowd na me say 3 months but wa be chem say 2 months 2 months pe ana me ni bebre wo Cindy Cash abese udin na Agradaa time me na me ba ho be ye adwuma be 6 months o say 8 months bibisa me ye bonsam me be say wa brabo na me nko Cindy Cash Ghana for mon shadio me wo wona me sofo bi frɛ me say wo pese o call my channel na okoye interview na won sembika ana me friend Nayas say Nayas mesro o my channel for na man so okay girl your friend Cindy Cash me won number nti me de be ma wo ana Nayas de number ne ma me na me frɛ na me se na Brown ni nyame anim no kura ni Cindy what is na Brown ni ukeke mu wo sre tiet oh my goodness na Brown na Brown lady a wani den dia wo twabo afie
And I'm say I me a otiatie mu a na so de anti am frɛ wo no asem kan revo say o wo de me hwɛ wo me ya wo fan hey me follow papa me kuma wood me person ya wo tie e wa kwa wo ka ni movie bia me wo say anya wadwen ni nyame adwen me ne le wan mu ne kuma enu mu de wa me act ye no o ke ka me ye nyina ye sere fine eno na nchen enti una ama na time say me mra Friday na me ne sofo ne baaye me ne sofo ne baaye sofo ne ye ni interview wie ye pe ana me catch us obeji ahe na oh onye hwe but ye bronyim ti dia mpesa me de ma obia ana me di 200 cedis share envelope na me de ma wo say je esa me ka bia sindi me ka wie na so me bo abodua me nintro na me nya bi da ade aya ntete me ye ntro me yes ya me yes me no ya me no obi oni me bi ani me say na me ni so na me ka me nsem me ka say boom 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 me ka wie na masre free me mu that's me enti no me di 200 cedis share envelope na me de ma wo na me so phone asam kan na refre me before I saw for we any vinas na me srew be fire kakra ma me no krani the one na see me say oh mama for sama na so opa me chow me de me fire kakra ana me tena ase ana me ye video me no ye interview me na e na me srew nyame anim me sroman de me say hiaw me pe content wa fire unim kaso ana me sebate man de utata me amama me wa na afro na bra wa bra na nye interview no krani o ye ya na me say anya hwe ana start say me ba on obi ama me transportation obi ama me hwe guy obo yi enyum ikrefa ne sen onyame bo hye ne mre Martin Hayford ono ne car Martin ye madam for boy me nua ye madam for Martin me ne ti the same e na me say Martin ya kosi me ti Martin na ya ode me ba enti me ba be ye interview ni wi na matu me ya tu car na ya ba fi ye wi interview na me ne uni nkomo di ye wo ma na be say we be open up na I say young girls ye be di nkomo kakra ya ye be di nkomo na be ye nnamfo wa me feti mo na ka jam say na o man si opese o start tua o ka wo na o fa wadwuma na me so sa yeah me so me ye busy o na so wo de me sro fa cha ye be ma 2 times in a week na me se sa enye me ba be 10 me bo me wie ya na me ko me mpe bibia be take me na so wo de bi wo de se wo ba wo de ma ye 3 times but wo ba ya wie ya na ko 2 hours na me se no problem na Ghana phone na be di dance ye say me started ya me ba on my channel no muhu hawa on my channel we si koye me na me say abrabo me am say nipa no muhu say on my channel koye Ghana fo mu ni no kre o ma yen ka no kre on my channel ye kra be hwe because na me movie opa ene ye tena se na me nua ba na just be biewu amaye enye YouTube ye jebo so na ye wo na dakro minya call na ye nation prophet papa osu bempa osu mpacho na me se daddy mpacho I know oh me wo so ni sin the ye program na da be na mo bebe fie na me so daddy okay ene me be na osu me je na ma ne kwa wo sing wo papa osu bempa na ono afra me invite me o Ghana fo papa osu bempa na no frame no invite me o and I'm so okay, be a program or chanty we are be from yaba. Ye program we ye. And ye fre ye me ma Cindy ne frɛ. Cindy frɛ pe. And papa so mu wi amumra. Na me kwa mba me interviewer. And yes say na man ye na call ye. That was the first day. Therefore to say, una papa ne beje me na ma wo ho. Emma me ye call papa no ho no. Does it mean say na wo so wo kasa say dia, wo so me nsa. And I mean, papa no be but before me on my child, papa me defending way back. Papa me nim di otumi me penasem way back. And I many papa ye call papa no he be fine. Te wo ma papa ne frɛ ya ne na ye call. Eno nan chen. Ya wa ana mami Agradaa dakro obe frɛ me.
me tutu mu abesi baby no masan ya kire mu ye mama Agradaa be friend me say opese woni me ye adwuma sada na mama Agradaa kra gime na mada Ghana for mo pe munya obi the allegation kese we egu me hu fi hwe reputation enye easy o so be build wudin no obi di da kro na nu masema be se wani onyam nyina enti me tumra na ma kire sie enu nti na me ye video mama se me be attack obi ya mfrem me se me nyai ene nkasa da bi but omo be kasa ye no matie o me hu comment ene nam send the video asi o enti munya botara be so me nche me nsemu na manke bia ebe ha adwen pa me ye nipa pa mama nchacha me nsemu mama me abotre munya abotre mama ana me koye wo frame so oba na wani adin say audio ni nyina ho oba na wani adin say me feel and you wa me an ye be ya fofo uma me be sa wo so tum first day messa wo so tum come me 400 cedis me fan fa car uma me 400 cedis say me fan fa car and me de fa car yeah wo man na say wo ma me no din komo fine o pe ma say mu tu me fo Ti me start on my channel Juma now say wapa ma kwesi nti me ya kwesi show ana me say maame me srawo ejuma we de me ntimi nye sa kwesi wo ho na me o wapa mo no na me ya de me pa chow me ntimi nye ana adan utimi nya sen akwesi no adan me ma wo nya akwesi program ye asum no me ma wa yes ake I'm so samu and I'm a frag God is my witness. And I'm a frag I'm say one mama won problem no se na ya asem o mama ne me ku nti we dem say kwesi me slow fe papa osu bem pa na fakoto nanim no unfair as good as I am I dream pa me wo me mama na frame me no me ko frag kwesi asa me ken na syndicate te hobi na me say kwesi mama no frɛ papa osu bempa na fa asem tu ne don sisi de wo woni maame ne ntem no so na na mateme da ase akwesi be ka asem wo nyame anim a obehu se nyame be hira no ana akwesi ka asem na na mate me di hu dwuma ana ye twa so man te hwe bi mo na maame ha me na uma na be say start first week of June o said the bibi sa I stand to be corrected. Oh yeah, I'm catching Cindy. My minister me ya juma mano. Na me kwa koye na mo dem pese me ye ne say. Me ko start ya na pano. Na nka me no wa koye. Ye pon wa na ya ba my channel. Ti asem no me no ina be kwa koye. Ye pon wa na ya ba my channel. And I will see you what. Sa time kwa na ye movie kwa atenka. Na me po bie hosti chat room show. Until me catch us a series in the True Colors no. You started chat room show na Cindy. Mama will host ya mame. Me ya ame baby because series in me wom dada. Until me quite me cycle host chat room show na me baby wom. Until me so mama wa ye. Month me tuaka. And I'll see you me nya ba mate. Na say ye kan di nkomo ye ni ama kama. Enti ma me ne ye ya na me say anya hwe meko. Na me limi kundwe na me kun say o se some program na enya kwesi program na dia o ma me kwan e na me ti ase me nua no mani age ya wa tama me do fie e na 3 days me ko try video coming soon me try na me di be me status e na me ma wo sin di be say post mame me wa sima no my friend say na brown me adwuma bi mu why na mefrew de mi yawa mefrew e kwa me phrase na me Cindy then e kwa so o man ya frame na aden ana hu post ni nti na kwadwa na we na ye anapa 6 na mapon metinya sa be ye o man program no ana me kwa o man wan me be wi am san kwa me marketing e kwa ye me other business nti me okay me ye no say na me kra waka kire me say Ghana for munti o say me kra no waka kire me say mame madwuma no ye nyina ye ntena fie
na am oh okay mate enti me ko start adwuma ne Monday or see mam me Saturday me Friday na me or frame you Saturday Sunday na me ni sindi kasa me ni di nkomo ye di oman ho nkomo e ma sindi ni kire me say oman say on tineti to no ba fa no wa dwere me se menua so say on fra no ma wa adwuma enya hwe nya me na hwire nipa wo betumi kura ye wo ne aman kakra den oman de me kwa me kasa sindi wo jai oman begu because we are there. I said it. As mama can de me kansa manka. Ena ye nyina ye didi nkomo na ye sere ye. Monday me ye me program hwie ya pe me nua ba ne ho. Ena na me beji me wig, na me wig wo. Lady ba kon oye makeup me wig wo no. Ena me ba ho. Enti me ba ho no, me do adwuma mo na sinisi ho. Me donya me. Obi aka chem se wo nso ye yiwadi. Ye sit na fie no. Me do adwuma mu wona siniti adwuma mu ho. Te wono ohu me no ne ye mo hye no. Ana me siro me tirim. Ana lady ne say reg ne nya ready. Na me so ka me sha kwa adwuma o chine o. Nti me ka me ne kasa ye. Ene ye di nkomo ne sire. Na say o me nya ba nwa ye fa onya ayefe ne ye sire. Na me say wa ba adwuma no se an wa frɛ me. Na me say na say nra ne me ka say na o say so na okay ye enya hwe ye adwuma. Ene ye ne ye de sire. Me wo Tuesday ana sofo bi no wo my friend sofo dankwa me tusia na ma kire mu se me nua badan na ekoso na me se papa den me sofo bi aye me papa tu ye sofo nkwa de me fro papa na me papa den o si oh Cindy jira na nsam o keka na nyefe ama obi e bi sa de one na na ekwo na me se oh me ne Cindy nko ye nsam o keka sen me ne Cindy nko ye na me na kasakra me ne Cindy edi nko ta de na okeka nsem e na osi okay de me ka cha wan say ya careful na mo de ma de mo hard drink e na me se me damase na me twa so me wa one lady bi nso e wo shop wa ye to ne ma wo no ono nso frɛ me phone so na da na ekoso yi nseme Cindy ke kana nya me fɛ kwa me ka cha nsem onye sana mo ye namfofo Cindy si wuku nya adwuma na wo na wo ye adwuma hwɛ wuku ne hwɛ nti no wo na wo ye adwuma wuku hyenhyen kwa ho fɛ kwa na Cindy yesa na Cindy yesa wadi nkoma kampo se Agradaa problem na abe ye presenter na wo na Brown na ada na 14 no na de se ono de ko ye guest me no problem na host program me wo na kofa na Brown nti Cindy no ye careful wono ho ana me si show mate obi aka me si show mate na asam kan na refre no Agradaa mo be kai Ghana fa Agradaa bo Cindy ni ho anyi dua bi me ka kire Cindy say me di na chi ni yakopa Agradaa to me de ha Cindy hi because ya me hu ya ne say oni Cindy wa asem enti say Agradaa asem ba na me pese me kama Agradaa Cindy si fire no hey asem we make say me bo anya me nkume Cindy si fire me say oh Debbie Cindy ma me no yo enti me to me convince Cindy ma fina Cindy no skra no abepe ma me na asem enti afi no me ka say Cindy wo mu say wo ne no problem me ka say na me call ma me no hom re program bi na me ka say Cindy ma ye nko Cindy si me show na ma me no me ne nya fa wan ha no wan to the catcher na answer but man kan che ma me ti me ko na me call ye ti later me ka Cindy me ye nko pa ma me ne cho na me start adwuma Monday Sunday na Cindy call ma me no ko pa ne cho na for mo fa nko adwendwem me ma ti say wo think wo say ye foul because wo ye host and me ye guest in this me start adwuma Monday a we aware na ma all this one maka se yen ko pacho wanko na Monday Sunday wo ko ma me no ko panic na mo ko resolve mo problem without my notice wo ko so wan frɛ me wo ne abusua wan go me frɛ wo so wan se ma ko fa nkrofo bi e ne ye frɛ me so sin zan ka frɛ me ka me no ko bi wo se na de me frɛ na ka te me eno meda Ghana for munti asem no na Brown me ye wudini me ye kokonsani
men kan okre me uke kansem gu me so woni Agradaa planet mo be black mo be ke kansem agu me so okay ana mo ke kan ya o koyeye ni nyina echi anya me ya enti me betete sansem na uke kan me back no ana me yes say me cut off me cut off ti no krani nyame anim me nim pretend o we me hia me ntimi no won sere say why ade na ho ye me hi ana wan asem hye me man kan cho me yare enti no say me person me bisawa me bisawa na my ready say me no be ye fine but me bisawa pe hu say me no won antibiom enti me hu say ge an ka senti no me ne nat me oni me yade na ka me ku asem a wo ye wan sha wo nyame biom sa na me tie ko me value me marriage me bu me kunu me value me kunu papa me kunu enti no sania okika na ni ko nya adwuma no yesi hyen kwa no e wa ne ehye me na me cutting off me misa ne hwe send the frame am en fa ne call send the frame am en fa ne call send the frame am en fa ne call enti me na me cut send off enti no on the asem ne ko to papa osu bempanim se me ne na eku ti mo na papa osu bempa free me say Cindy baho like wa free wakache Cindy say yemra or so frame ya me mfa then e koso na so pa me baho ti me medu ona Cindy credit kan e wa ni mo but me ba na Cindy frame me hu ne call papa ma mfa enti ne edu ona so papa me nya na hwe na me se Cindy wa ya me hwe wo ke ka me ho nsem ensam a ke nyina mate and so really and into na me frawa won fa no me nim ene se sadia me ni problem abo so be mpa kwa kaches ma munye sa me pemasem se na na efe ma munye sa kra papa ne ye kasa pa me ti won papa ne ma Cindy 10 million de enti a Cindy fi your mind na me ba be ka kire mo ene se onfa koma so fo dankwa ano ma Cindy so ono ni susika ano ma me bi na monje na monfa to bibi ene ye nyina ye free ho but me no me tena me ka mu na ono so call ne kwan ya me ne na nkwa mbom ene eja ye nyina ye baaye enti me wo ho na so for dan kwa frame say na me pese me da so for usu bempase wa bre me sika na mo sika no me sisi ni fa so for usu bempa na mama na me na sa onye papa no ka ba dwen sa ade oye ma me no me ma appreciate enti no me sere won na ma fa ma me na me fa na me so for dan kwa eye pa because what nipa obi abecha 10 million pa na wan na se de wan nya ade o se na 10 million so for usu bempa ma me 10 million na me say ada na wutim asese ni bra me 3 million and osanji o say me ji 3 million o ka cha me say 3 million na obi ama me no me money bia na me man 30 cedis me man 30 cedis wo Ghana munti asem no obi say obi ya munya butiro menye tani omo kan no eye bibi na aka bibi de ekosu nyina yesunsun masemo na me wi a me kira sia me mama de ekoso na chese 10 million no with the 7.3 na mkaje sofu dankwa me mi jira na sofu usu bempa ma Cindy 10 million ene me kaye se we na me ema me ye trophy amaka o ma 10 million intina ne jusika sasem no ana sofu be friend sofu entry obeye video bia Cindy o ma usika ni nyina mfa ma oman enko oman channel confess mu sasem ne ba na sofu ne kan obia be kan se me kura ya metua me kura me ba oji miska me kura ntin sama be ba ye no man yankasa etu ne 90 aso se Cindy ko me fro me ma yi o se den yi o ma suspension it is suspension na omode man no eno no de ko bie Cindy cash Ghana for pachomu tie me pa edin say den
Edin say edin pa. Ena eya mi na eya. Ena Cindy omo de ma suspension ni mu ena ukobie wudi ya sempa. But me dem imagine say me ni wa wie kra. Na ye be ma me ni Cindy be kon ye ne say. Mate se me kunu onye adwuma baako mienu miensa. Mo se Cindy aye video bi ono aka wom. Say usi ukun nye adwuma freshman kwa. Yampa ukun nye adwuma. Cindy akeka we frame me a Cindy say wudi o atesem metete ne bebre. Ana me frɛ Cindy. Na me say Cindy dia wo ye ni jai. Dia wo ye no mempe. Me nkan me no uma me fie da. Wa hu me kun twice pe. Ni na kwa not kemu. Na ba ne sen ana na de ukun nya adwuma Cindy adan. Ani asma me kan ye Cindy ye me papa. Kwasi aba komodew. Asawani me na me ma won tade hye. Me na me ma wo wig hye. Me na me ma won die ani ensem. Ghana from person bisa masemo. Time Cindy Cash videos was on my channel. Mo de mon recollect bibi. Hwe time Cindy oye video on my channel. Amen ko ho no. Sana mo hu ne tare hyem. Na mo hu ne dressing. Ana time me start say me ne ye adwuma no. Mo hu level no say chenyi ana ase ne chenyi. Me na me kire wo say Cindy, wo ye host. Aya fa wo ho. Aya ba ye tru makeup. Aya se san wig. She colorful dress. Me actress. Me actress. Me ni when it comes to camera, colors aya she ma eyupie. Me church wo yellow as yellow gown. Red as red. Green as green. Colors be you pie she wigs, ye makeup. And I me be church one and who say afede wo bem. Ubem and a BIack come on. And the who just a me ma be say wa brabo. Walk can or can send be money be. Say me make a cat none and pene or one pene bia. Me minim say or yere. Cindy, who ye koshini pa. Make me want only money bidding como, money din como. Yago papa who ben power cra. Everyone met papa who ben peku anymore. Me won a video yatima. I mean yet a kunyanima. That yet a friend is saying a video man no friend and nana. To me cry my friend and maybe. Wo ye video man o se me nana ne wa ha. Aden nye me nana ne wa me nkwa ne wa. But me nim die ntia o ka se aden nye me nana ne wa ha. Nye me nkwa ne wa na me nim the reason tia Cindy cancer. Nti oya no me so ma jahwe me nua ba hwe ne me ko se ade na me nkwa ma ba na so me nua ba ma ye be ye adwuma nti ye wa ha ye be ko sisi a mostly ye video a be chia no na ye wo mu da kra ana upo asma ka cha me se na me say man Cindy man ni wo fe pa o no ya wana se na no ye doctor man ne de owo sika papa enye man na nkenye me nie me for some years na me so 1,000 Ghana muda me share man ma me hu sika me kan kita kwa man neto man na me and the Cindy so ni mu yie obi say de me ma wunya no worry no ame kan sa mo nkyerɛw emre bi etwem ni me kunu ye be kwa ho kyerem na Cindy oba wo worry na se efa oba wa wo foforo na sa ho kyerɛ mo so a ya papa entimi de metufo wo hye obi na ni semo ya worry no na ho kyerɛ de enya de pa enuanum ne adofo me san sem ya me ka kyerɛ Cindy matre on my channel kra kada matre on my channel kada say Cindy ka me dey hear testimony one of most of my videos na me ka say me ni me kun e be ra ho kyerɛ bi mu mra bi makeka anya news but me ma make me na say na me value handsome man ma be just say me kun kra oye na onya adwuma ntina oye o kyerɛ na onya adwuma or a freshman keke be di fresh awon fe chi akoware he na me kunu unim kataban kumasi ye kan kataban a kataban sikeni kese one of the richest men almost is wo kumasi kataban me kun na no
Mimi kun maame oyesa kumase mana se ne be ni sika kra almost stores for Central Market ne be ni sika na ne ba ho kire no kra na wo be boboso aba ne be sika so onje fanye bibi. If you don't know, I'm telling you today, ko stadium na ko hwe abrose sisi o mi kun fie. What are you talking about? Na ne champion aye yeni na mi kun ne maame ani on ayi ni maame na pa na no mo ti UK o mi kun ya wo no UK o Cindy wa jimi pa o wa jimi papa o bo na na champion oyo yen bi na me ware no won ana oye nobody be mo no akọ school aboni degree aye ni masters wo bet oyo no ana adwuma ka mi kun kwa just store abon so so me kwa adwuma ba eno na mo be hu se mi kun ye adwuma na the business is mi kunu ye me kwaya ono anadwuma so sometimes it's hardly for me to get him at home. Me to me ne na editing go so na wonye na wonye. What are you talking about? Me kunu. Hey, obi oni mi bie nim se me fa me kun ni agro. Ma be jina be kan che wu and nobody you. Who are you? Na be kan na me wo na me be kan me ma ware asem a kire wo. Hwe. Sister, ye dem pena twe. I come a ware ma make kanko 20 years. I'm telling you today. Yensin kunya wa mawari mu da. Yensin kunya wa mawari mu da. Me nye complain wa mawari mu da. Me yenyan seni. Ekomo de me kra ma me. Me sukra me sere. Me support me kunu. Ti me kun peme no. Vi aso bi mpene yire fon kwa. Eye mpene nkasa. Wo bi mpene yire fon kwa. Me babo so de me kunachi. Tina up to now me kunti me hu chai. What am I say? Madam me na Brown. Efa na me gina ye. Na me maye bida. Me na me kwa kasa for what? Say osi kunu ni sikana. Come on. Who told you that? Madam, fatu baby. Na oye ntro. Enti send the man here and then they say, "You were one of that kwa sorry, me no ina kwa sorry." Ana usu, why a basa usu? I'm saying the na ekoso. Na se nana, me se keni na jam you. Man na jam me wu. Na before me akasa na ya na won, dey be am kasa me the type, I only me di nkomo. Na se uyi ma dance wo porter. Me to me nia dance, ye be jelu. Because me only me kasa mo ne. When me carry ya me raise if my dream. Debbie. I have a lot to think about. Me all day, all night. What? Hey, my priority no. I am me family. Me family comes first. Ain't you know? What's in the no? Man no frau mrebi no sun. I mean can we ask my jampe? Time o cast me sick in jano. Man frau no man is one farmer and call. One farmer and call. Na me am a peke call no say. Adana wudi nkwasi asesa me farm say me do ye kunu et saying. Na use man or a doctor or be worry was so be worry. Fine. One can't just a man who yere. What say? Na me to peke call na me say ye kunu. Ye kunu ete sen o se me hu yo na wo nua ba be kum yo na be kume na o suma mama na me say eh odo jaisa my face India Cindy fame wu na me so onya abote mfi no Cindy wa jimi pa jane life man onya papa asema me ke na Cindy ti hobi ni ye makeup and me here say oh Cindy wa jane phone me hu so wa fra na ma peke Cindy na uti hobi. Oh, I me several times saw the man and my mommy. Me kasa menche because maybe June the number. What be me will be our sign the number na mano. Obi go come be on hand me nyasa. Me sa den sa go na me time. Ye nko bisa. And I can't say I'm too big for that. Ain't it no? Ye can't say no. Anna me ye no say Jimmy for infino. Why Jimmy sing the akwala and for na sem nya asem wate me ne be kasa be frel and na me sign calm bo mu enti mo wi na me say hey Cindy na aden and I'm nice man be market chi be mo de no doctor mu a wo also sa cross na no me maye ne so adwuma Cindy o se me boa brabonten maye ne so adwuma
na odi foteria e de me consume 1 o'clock me try join any snap me yewie ya na man be to mu man no ni me di nkomo ti me yewie ya na fire and your man ya manka 40 million every 2 weeks 30 million na man is sending me because me yes can hope me so come me witness me wo ho ya ya and never yes say why bentu say na ntwida dey otupa de gu ni sui ono na ya man ye call wo ye caller o say ni de ka wa beto tontade wa ha o ebi wo wa 2000 3000 hey who is that ask who before you open the door 3000 na odi amount enti man ye osikeni enti una uka asem ne kire me enti no we ma yakọ odifo teria on na kwankyere ka na wa ya ade ama me force me so many times me na manko syndicate me na manko ana later beka tie kwa so ya wo su se man na fru nsa na me se na de wan wa ko odifo teria na so odifo teria say forget no na ubenya papa ubenya billionaire or twelo ye bi ama wo na I'm so okay ba wo su na me say me frɛ man na me ne nkasa me frɛ man na man ka kye me say ensama wakeka kire no ene nsama akoso no ene nia ne sofo aka kye say wo di agye no ontumi ne wonta na ye bad wo ye wicked wo ye na duro nti ate na ne so asema man ka kire me ni o na so for kono bo senior minim no onye wadro bia na me keka man se that man ni so obi a otumi frɛ wa wo su ene ye ni nyina ye de ye bogu ye eye man me pa ne che wanti da no ana man me kan se me ngi ne number na obe frɛ no me di nkomo bi obe frɛ me no ni ba ko ho yes yo oba frɛ me ni me di nkomo bi na me de me number man u jo na me de me number man na man frɛ na me di nya na man me di nya man number enti ya wo mu a man u ye man na maba enti ya wo wa ana man no ebe frɛ me se nana sindi no hwan ye no nye se me kan sama ge ya kan kyerɛ me a wo yam be show ana me se enya hwe ano na me ka chene se me kura no wa ye me niam bebre na ya see me kunu onya adwuma na so wa ka kire me da me kura me ka sa ukun wo fe pa na ko se oyiwani hyenhyen kwa onya adwuma na ne hwe no ama me kura me ka se na Ghana ma so mo bre pa o Ghana ma so mo bre pa na nti oba kama se no na akofa be ma na o hwe no wo se ono kura o kan ye ana no de ye di begu ye enti no sansem na meti ni na ka na me close wo me wo wa na course ba ana me be ye wo video se we nyan kwase asem ani enum guase a wo bu mi a me expose you enti me be ye sa de no ana ma na yere be hwehwe me ni ma na yere da man ere ne bae no say maami me na sini baji mi kunu na obeke kansem bebre kire me ensem bebre audios bebre edu ba bi du ka man say woman ne ere ne say what the wo ba out what do naked pictures awa ya man ni kunu you naked audio by videos awa ya man ni kunu o de ma bloggers because one ne ku twemp na no frɛ wo frɛ o my ma me ka kyerɛ no kum chacha nim asama mi ken kum chacha nim asama mi ken oso ofrɛ kum chacha kwa de tu na nim obia no kasa wo se ma na nya wo hwe ma na nya wo hwe later asam ko du ma mi ngege nim ma mi ngege jira phone no so sister ni so jani na wa me wo audio ni wa ha o jira phone no so won so jira phone no so deny sister ni kan nsem bi choda fide hu se ye no kre and I started say work say no kre me na ne twempo no ka cho se me se mi kunu B𝒗ried ni na echi sindie nyai man ye chidi no na ne twempo na amedu point bi a audio bi a woman ye bre me woman kan so de wo ba bonte wo gina unim
save ya me save you say me makwa ko trantract so wo papa wo so bempa so makwa ko trantract so man bi anka obe ware wo ni ko twempna makwa trantro sister Ghana for muntie Nana bright say baby yeah Nana send me sin baby then okay Osman Nana show up for there and there are just so many audios we na you na de mame ama me bebe boye se Cindy ogu me hu fi no ono nso de odi aye obi kunni wo ono kura no John no me kunya adwuma no ono de odi obi kun achi nsun hu attack ena mbe ye sa video no later mo de me ba Never man be friendly. Go free. I chance be now. What do you know? Yeah, yeah, you. Maybe I showed you Aba. Sister. Aha. Me tell say woman no. Yes, or the Cindy naked picture near the catch him say or the beba na nsem bi akeka beba begu anim ase no. And me hear audio we my sister but you gonna for muntie Cindy say me menye. Sa ta nkona me no won kasa na me no wo ku. Muntie. To say. Oh. Wait dear. Mr. The naked pictures near the any videos na fam makwate. Me your bad son wa the way you be a faction adaroma na why you be a faction sister mpacho wate mesrew enon kwa de kotodegu fom ni pe wie ni pa ni pe nuane ni pa ti mesrew afuma omodia na faction why mesrew de oya de enye uni me din komo kramera ho mesrew faction. Why faction? Hey, those saying say, and it doesn't concern sin in mono yana bibi ham won. And I jump to Agradaa. Una beche me program amenye. Mona mo beche me program amenye. Muni mi nsema ekoso. Mon kwankwa se na Facebook. Syndication no. Ani ne bodan for pep don kono. Ani Agradaa na kan bo mu so mu begu mani mas. Uni video syndication na ye. Me ye mi video. Me se me kono one after the other. Obi ntimi me kye me da amenye. Muntie. Fama, sister Mr. Why? And Fama bloggers, and Vimpi, Mr. Leaky. We are sad with me, come soon. You. Why? Madame and Pat Choster. So, bet see me, I'm Mr. Why? What the bar, I crown. My flesh, no, sister Mr. Men, yes, sir. Men, yes, sir. Men, yes, I ain't ma. In I Mr. In I my sis, in I bida to Mr. Wait, dear, and funny naked video in the naked picture BMP. Then I will come out was run, Mr. What a fatcher. Oh, young couple only give us a mamma. So went to me and cool. No, such a found in a mem. Then young couple far or D4 so to me a Joe. Afa dum so age won e die sister Mr. Wati kotodegu form Mr. Why na da say okay me wie ye na sister no so ye audio I responding muntie sister good morning say what to say me pacho man na yere na ye kasa no muntie Cindy se me menye me na me de ne nsem bi me kata ne nsem bi so e pa choma no Agradaa muntie sister this adomoye kafra ofreme na me hon she dakra to me papa bet nyankopon ati ase de nyame ayiye ya metimi asori etina me na so edie na me nim se Yesu dia kenyina no eye ono Agradaa ne dia esetia na achia no so emuye me hoye pa 2020 afie die
me bompa esenya me be ya dum ama next year no ebe boko because 2020 so ba me nemu ni so ba wi asenye na nemu se yesari kura 2021 mo dia sister ebe yedwe na sister asema wo kai be your ba said you wo kana sister kwaya sindi ti ma faso no kwaya sa baba wa tan no de ma faso no sister cassette just a one mammy am a secret because me my friend bloggers in Ibia na minya and or question so on shira pane sofukum chacha can nesabure ya friend me come the because my sister after bloggers wo Ghana or mo cry friend me sister de me number more friend me video no ne nufun tabelaba ne nufu abonta ne gina wona mpafom mabu mebino kam de sa nufun tabelaba no ene ne twetanta na otwa de brebe ma no ko se adwaye de ne sa wo no kam de beto internet ne so obia hu sindi no so da no abo makeup na no abesu na nim dubiri no obia hu no na nim tantanta ne twetanta ne nufu tabelam ne katra makakra ka ayese aponchira ne yankona numu no mede ababonti sister nana akwa sindi di mafaso no kwa sindi di mafaso de ya me ya ne se me fresh sindi me friend gina afonso ebisa no sindi se me Uku, hello. Brake me pacho oba why? Oba, why? Me pacho oba why, Mr. Me pamocho yen twaso. Me on my channel on the boss ni gina phone to be on my beside Cindy Blay wonemu no Cindy say me nemu no na me kra no beginning dey no se wonemu no kire and on my beside was say ai na mine can say chese sama Cindy kan mine kra ka so ni yire no my say Cindy there's a man is so ni yire na yire afro na yire abo ho so owo yira adenti ena stella woda so edi man nachi wose man na blosika edi atoka Cindy se me ka bay ejo Cindy obuaka na otimu mikro na sika de etwa me yam ne say mikro Ghana 2019 August September ni Miniskana ma send it 1,000 pounds miniskana ma send say kwasi abawe wo ba fo batanta we eno disika no twebere no na me so metia wo na me na obeka say sister nana wa ha me say nya wo pa dia Mrs. Cindy kanim guasi amegunu no uye yan so aka ma me nteme ho asenta me baby usa peso ku me kan aden okwesa won shirawo no shira so fukum chacha sama mo say nana so no ni so fukum Mami ngege nyame shirawo mami ngege confirm asem we or say I was on the phone I was off on the when comment in the call Mami ngega confirm me. Echo. Okay. Ode yen to aso. Come see ende. Kasabiri ka syndicates kana ni mugu ase ka ba na so videos no still make people me too da. Metwetwe egu ne ba bie so. Na obie na no so wo chimia. Mama na hu ni sibere na this time so mpoku bi kunu wo de nipa na baba beto ne yire ho akira wo se de wo yo ba ni bi so mu se be ma wo po ba sa no wo ye na no mpo no Cindy chese eya me ya se wo sa ka kira me kunu se papa usu bempa se reverend usu bempa sofo kokoro no kra so pe no ene Mate Ghana for mate okay me be kan se me be kan kire One ne maame ko papa usu bempa ko se me ma papa usu bempa o ana papa ne friend ben na me ne manasi e kwa kwaji manasi sika ama no
You do what I mean so and some no metete ye me so because say na waka dia ene wono no waka kire me a me ne manasi nate ne ka mu say wo se wo pen no meda. What are you saying? What I don't lie you. Ghana family say me say omo mu ni mi na no mo kas the man grofo ma but ma nim na na agba wo me de ye ni atron kire me o be ka obi ho asem na se me droni pa no na nim sa asem na be ka na usura amenka maybe sa no wanim straight. That's me for you. Wo de ma ye nto aso wo se wagimi me hide ni ama o be gina video me adome me ne me ma esu e de pa de gu so se me na anabra me ni maguase na anabra me ni time take me bo ni video na ndro ye ni na anabra me ni maguase e na se won anim guase e won de anyame aye o ni Agradaa aka bo mu be chechire nwuma abe se me reputation share me 2009 me kuye produce movie me ya me na anabra wan sa me ba social media o maybe you don't know. Wozare papa say me no me bedi mechi no me di me mo sorry a na mo no sorry a no me na ya mo kan no mo ti ase me ama ware be ma papa bi ahonfefo awo ma papa bi me kun asi dan a metimu a mete me ho ase a me bo me bra a me mako school papa o be ka say me no me da me so ama wo me enu e ko di wo ma wo kun ja sister, come again. Yan twaso. Tiade. Na if you cry no, say, me one so about 10 times ano. One more penny. So I suffer for now so one more penny. So me you mo naked pic me the naked picture na be to abontina. And go mbe try no mo plan I could no way. We try time e jabu abi. Sister Mate. Mate why? Me was say na kopon kan wona. And no cry the message, you know. With the moon see way, so. Send the frame kunu. No tea Korea. Masum Adani. Plywood and a ye boom. About 10 times, and then, wait, dear mammy must say, if you plan what the end and say, me offer me. Me and Cassandra Nipedrian of Ferry. And so Bass say, Cindy Banner Blabum. Masum Dani Plywood na boom. Nani nyina chine sister wiase yesi shinshima de ekososo na nyankopon ayadum asa nyane back no no ahweme ya wapa mache wa sa audio na me wo nyama Cindy wo betina TV wo betina Syndicast TV so abegu me ho fi Agradaa be video atanishi ni image wasanye piao say won so be cut so na say ono no buy no be kan no kore won say munni madwuma hye kra o madwuma hye tan Agradaa de wadwuma hye tan dodo me hu ni pa na adwuma hye tan sa Agradaa anu adwuma hye nya sa de bia hye adwuma na obi ehun say ye adwuma hye makoka che sin ni so ono so metena se na ono so mekana sa paint me black me na najwa shie me de me kan ya me kasa makon me nshro nya fe na me be maka inti no be kumya no be kume. That's me for you. Hey, me so bi oni I mean movie industry why na be kasa na koka say na me hu bi da e bi nsi da be se na ko yi wa no me do bi a wo boa me do bi a me bo aboso di na ti papa. What are you talking about? Say what Ghana who am share video no say mo ko share video na wo be hu say my soft grandma Cindy say mo share Cindy video and raw ya mo be hu say my back from because of kasebi ankrofo bi ni mi akase ntini ma tone it down cause video me ni be bre ni mbe yaka woman mi was swagu me so say me kaso na me kasebi o pa me chaw ba me yi me ho ano ate din say ya mo ma ye nto aso we na wo me kavaye ma gu ani ma se samu ti se wo ma ne kasa wa ka che ni kun da se papa usu ma na kasa ka kire me na me nyim se ba na me ye video mama na kasa ke be ye me de was Cindy ka che more than 4 occasions o se kum chacha penedino igwe penedino meme pastor love meme ba o man nyina pen. What
are you talking about? Me be trying to so say why am I dying? Once upon a time, I me know ya damn for. Me ba on mine da me ne Martin amba no. Dey be me ba nipa onye de bia na ska wo ho. Utu me cha me 40 cities. Fafa dropping. Because that am no mind mami ska. Won so na force say memra. Efe. Uta yokodra no we yin mirika. Me nyo ungrateful. Me so me no na ma. Utu me ya nana. O mami 50 in top petrol. Menje. Obi to me tell me 500 cities. Now me know watch 2.5, 2.5. Yes, I am saying ya. What are you saying? Oh, yes, snitch. And until me cut you. That's me. Me who say oh yes, snitch. I will just cut you from my life. That's me for you. And you can say, and you want to say, me kun dear, me kun dear, me kun dear, me kunu dear. Hey, me no wo ya de na de me kunu be ma no wo kume. Me anya me ku ansi ni yes obegu na nim asia ka obi ntimi ni sin ni ntama sam da me do nyame me value ma worry o shie sister tietia break what me mani nyina me ku na me ni omo wu yo me ntse wo ha ukun wo se ka wana na wo bo adwaman no so for na be kan e nhira obekan e obi atibi wo kunu so you ka wa se wo ni kuna na twempena. Me, I don't do that. I will never do that. I mean, pengu muntie. Macho up, and no, the mammy will say, a dropping at friend and to say, because now somewhere they are not thing. You care, then my back £1,000. And they are sending about every 2 weeks. Hey, and then me say, oh, my mommy. Ma send the Western Union receipt in Nadia man or mine is also sa me am a friend mammy get Jina force so Cindy Jina force so Cindy trying to send me cool money in it to send me send this sir receipt in a mammy get I send a mammy get fresh in say that's also bear me one man who sikada na Western Union I send a Cindy na minim se 2020 no aye me sa minim se 2021 nyankopon be hye ne ho animonyam na sindi ne de ohweye edro no de yankrofo kunu no ohweye ne wiase de o man nsa so obi ntimi mfanto de o kasa obi ntimi nkabie no oba waka mate make a picture no me fama any videos no me fama na mum e wo me phone so make it because that's your signature. May your boss said your kana, but sister will walk any bro. Because Bonnie Yaw pass in the Amami could my film, it will be my sure. Come at Cindy Pa, but if you are son, we're grand shot, we're grand shot, but oh dear, waka Mati, Yami on come, sister Corona, dear. Show who and a show man so a ye. Now be a one master, and say. 2020 in the year nyankopon ya anya lucky but ye dey ya lucky class or the young kwaten obi mu awu so ye dey da so ginam minim say afi ebesim no no nyame no ebeboa ama 2021 na ebesim no okay enti asem ebaye ni sindi say and me je papa ne na ma me ko twantro to ne so me kokoti chantro akoke kansem ne manager or sin ne manager sin ne manager crampo no me koke kan won sem sister manager me di nyankopon kata suri e paucho me be ya de bi fa chame me nim se wani nye da but for chame do ni me kasa biemu pa me ni problem but manana brown me san me ho wate mesrel na ntwato so eja wa mama nkama sem nso eja osi manager no beba good morning afi boko asi wasi video we okay osi manager no aka manager no me sorry ma sen wo for so ben penim se o se ope no me pese me come de me yam komunti
me yamu komunti ma go se no papa usu bempa ho me hwie ye ana masenya be se no awo ne manager ho me san ko se no Agradaa ho ne manager me sori me yamu komunti ma se me ma me no sori ma se me ma na me de o ma ko ne manager ho ne ma ko ka che ne manager so tu nro video ne da ho Ghana for mu nyina mo nkohwe sini me se me ni tanka me na me de be ye muntie anapei me share video ni we na me frɛ manager no manager fa cheme muntie nkomo e course muntie nyame adum na mo nso e so that was so what you say na ma pe na ka tene wo ma ja ida ose e so what you say na ma pe ka me ne wo ne wo be ja ida oh dana ye pie ko mo no e so wo ne wo pala no oh ya me ka tene e ne wo kwa oh sana nkola ne ka refi am ati na mate if you do oh Cindy Pacho and that who can I say no ben friend when I that social media near my name I'm not okay to get that type of that and my name yeah it's a lot of part of friends at the time but you have not about it you can tell on immediately that is not my style yes but you the bad thing I want here it is not that way you told me say I'm not like that the people want to be for myself I think it's no say me ma be say na ma say onye na otu nro that's all okay no money okay no money that day I see my bow ho abese na ma that no it's okay only me I complain na social media you know I think that I know that all can always I talk to her say even here you shouldn't talk and my name I will tell over there you know when you are because it's a problem you can tell me yeah let's go I wanted to talk to you and talk to you yes I'm saying that let's also see asama Cindy aye ne say o say video na nkrofo de send me o say okuda na yourself na na ye demon na same abrabo na ba mabrabo so be same girl no o wicked o ye evil na o sanye kokonseni onyame be tia one ne maka Cindy and I am talking Enra na udaji edi se oko me manager ho eko se me ma me manager poto se me nye me tu no o wie ye so so re komo de no tie sister de tie me na mani na ta social media so na mani le be no ka tie de be ba de no utie o se o de tie e komo de no o se e komo na komo de no o se sa ne ma no ma ba me manager nchen o se sa me ma no ma ba manager nchen no ma be didi e komo de ensama Cindy kam it's not my feel bad as I'm getting because they want me respect Sisi they want me boost Sisi they want me this baby I me can Sisi asem so sister ne dear I say me I come to me to show my son and ma ba wo me ya be didi me show my son and ma either social media what do want to line this year over for so over for so my best obey who say me was hello your call has been put on hold please wait your call has been put on hold please wait
market bi na what's all about the whole move and I'm tell you say the papa share na and then ma I will go that the class of the class thank you you make sure not the whole man the one I put them over the whole can I papa share na and then ma because I don't do things right but you see they will come out na ya oju amane say then mama can't tell say on them back I come to near the idea the papa wants to take our show that social media name no because the card is not failure I haven't said anything about that to you and then one and two so no in close to that someone oh cano and someone when you have problem no when you remember na social media we are there okay they dream of I don't like those things. And the way they where can we? I'm too big for that. I'm living my life, my quiet life. But then, it is over the source of that name and name. If I saw, but then I catch out that now I commit to I don't like those things at all. When I'm in train up, one friend is so bad on the school. The papa is not none, but then on why I went there. Nana, I'm 9 to 9. I won't hide it there. The couple who done and the couple who different people. Because I'm not a sinner. What is the video? No make a catch the say a comedy of one. I'm going to be taking the when I hear about your player, this is not family. What is the name? But I'm a question video. We are like spread. Now, and you call me a cut out and the papa shot now, and the papa will be real. I find the matter. Now, I'm seeing a new box show. They want now, but I'm here. I pretend I'm not sure the other day. The papa show, but I tried to see the branch and the papa shot now. For you to know, say, they are nice with air. The point is, you come more energy, I don't know why I can be a different thing. Sister, see, my bone chain, other says, India Mauda. My bone chain, see, my bone chain, other says, India Mauda. Social media, so that's what I see. Okay, Medas, I'm missing one. The social video, but it's also a banana. The person also alone say, what's it a common to me? It's me, sorry, and my sister, ma, Abba, manager, my son saw the catch and say, my son saw the catch and say, but who to know? Sana ukawa video ni mu. Sindi makanda. Ada na uta trust. Ada isa uta trust me na kasa manager ya komedo. Sama meka me say. Manager jina so na fa no me yasa me say. Me ka say. Manager me ka try me say. Ma ko say. You trust manager no na ka trust say. Me de ma ba ho. But then my man and chain, others my baby got concern. I don't want to see Money is shy. Money is shy. Also, I'm going to you. Also, maybe I'm going to fear. Also, Mr. Simon, man, I'm going to be on my boat fear. Mr. Simon, man, I'm going to be on my best side of Coma Diminity. I've seen the water down on home, and now that's a wood dray. See me, and now that's a wood dray. Someone started with me, and now they're feeling me. With Joanna, who are painting it black. See, and Casa later, why me that's to see. That's it, sister. Yo, Ghana for me. So, sister, no, OTA me on Fancha me. The Amaya no coming yet, but I don't see it. Now I have to do it. Share. Send the Mr. Motra send the video now. Mube who said the Amaya ni me disame. Ye tu pa da egu no so se wadi nkunim na won se wani magu ase enne se won na won na se won wadi ngu ase na ya ade ma
Uko say me ma papa usi bempa. Uko say me ma Agradaa. Me manager mpo. Use sa wo ma na wako ni fie. Use sa wo ma na wako ni fie. Na efa ne sen wo di ma wo gu mani ma se che me manager. Wo pesa wo na me so na me manager. Enso wo say me ma me manager. Say me tunro. Say Ghana for matie nkomo e course wa na pay. Say matie nkoma e course yi. Mon jaje. Ghana mon jaje. Na ye evil mon jaje. Say ni cash. Me won why how many months na me ni wudi akro ni bebrebe. Me many bro obi a won ware ye. Woba won ware ye. Woba won ye fence me. Woba wu ni ton. Woba wu ni anentuo. Woba wani mu nye fe. Ense me. Na wono a friend is a man mother or something. Wo ba mi enu so bia ne papa. I will high single room. I will carry a bonting. Many go brew for what? Many go brew for what? Metima warrior say. Me mako school papa. Many me kunye wo nyuma. Me kunwe sidan de meeting. Many go brew obi or high single room for what? Oh ya makola. When I was say me nyinsi me sister penin. Many me no na me de bia ukana na utu me for. Me say kan wani form na worry. Kan wani form de bia sama me no kano no. Many bebreo. Ah. Me nyo bia ma me na bramani ankobre no say wo si ni tetafo. Last me a video na obi abeka. Sa wo teten aduru akire pa o. Si ni wo tan aduru akire pa. Wo me many bebreo. For what reasons? I didn't say was a me many bro. Many bro. Ah. And I got many bro no yanya de papa enye crowd. And I drag that became some many bro. See you are or no ni employee any bro no. See you are ni employee to me a convincing and call my omunchia TV licenses. See you are ni employee no. Or what power to the extent so to me a sign and call a drink a funnel. No, you people, I don't know how more casa, I don't know. I don't get it. And you want to say and a chess a winning castle. Nyansa with the casano. That's what we're talking about. And you want to know obey rat now, dear Sino. Then no chess say winning Nyanson. A nyansa na wo dream na wo de kasa no sabi wo voice crying ye one no krante na wo di nyansa kasa ni petie. Oh yes, ini petie. En some bebre but I was saying twitwa men sam so na wo san bejimi wo a wo besan ate wo dre. So wo san bejimi wo a wo bete wo dre. Me tumra no machire CEO said how you've been saying it. What am I say? But tarnish me image. And me catch a bubble bempa. And I'm a cry grad out and I go say woman. Me no one I go say the young man and young grad out. Me no one and young any brain in young. Ah. Cindy, then I'll tell me I'm a neighbor bro. When into the day they are to cry with Nibi or to your pop. Whoa, ah, never meant to sister, and yet, no, I don't want to go there. My mentor. Then I won't obey mu. I mean, wants to see me, wants to say. Feminine so crazy for. May your bathroom. I may need bedroom. Yamia tell me, baby. May wa worry me one ma. More baby, I'm dimity better. May want my latch care be them. And to the dear of mammy, many bedroom. And we are supplied the quiet then. So benya baby abeda benya dia abesho benya dia obedi asumdwie asa dia na be me no wo pray be ma be ho amani be bro say wo boy o scam ni bi ana wo kun bi o scam ni bi timani bro. Sister, be serious next time. Don't play with me. You know my level. Me level on a soon. So me see me no be ya. Sister, asamba tun. Me the audios way
ana me dey ji me ho ano wo videos I now ba life ba ko me enu me ensa cause no when ya je and I'm for Gina say Nana is evil. Oh, I'm even crying. Oh, I go to soon I when nim sabre we bia Sabio and kola tabono. I when nim dada I di sika mu ni utiri ho ba that I utiri ngugu di siho e be ka se e na nya mbe twa ka be bre me na me wono me wo bedum na wono me be ka me nyim a me nyim Ghana ko me ka cha me nyim maintenance o me nyese a me nyim man fe ni agro syndicash ko sie aponche tuntum awa sie ye enne na me ka kire mo be hwa na me ye videos bi ki kansam o ko sie aponche tuntum wa sie ye se me maguna ni ma se audio se me de ba abonten no to be kuma firi ase na me maintenance enye so for ba kumienu miensa na pie ni nchen maintenance o me na bra me nyin maintenance ka me wuye se me ye small team ena ka me di agro anka grofo we mu ko mu kume wa wo so ko mu finish me Facebook mamu fe ni agro sa woni obi di agro Facebook na mu nya de jai sa woni obi ya de wo Facebook na woni mbia wo nan si so jai omu ye evil they can finish you enyama sindi wo ye fa me ho spiritual me so bi ye spiritual de kantaye ma wani mu gu ase Ghana ma mo be kai se mre bi sindi be ye video bi not ka mu na wo su se wayare pa ne nyame ataka be nkom fuku me bonada ne bi man nyame na che no me boada ne bi man no nyame na je na me adwempa o mitirimu adwempa na wo mitirimu ka wo ka ba bia wo gina kran ka wonim sa wo be try so de me ko ba bi se yen usie me ne me ba da ma wan kan kire won me no ma yes me ya guna ni o woni ma guna me krom me fie so drasafo me krom de small India o bi so bia no kan kire o me na me krom ye small India woda anti ne sisa yo mo sisa so nkom be yi me fi atiasefo asasi so dia na my Agradaa me asofo not more than 3 and a shame come say maame ne pe me ba ne de na ya de wo nyinse na me nyimom say kwan da me ho Agradaa na nim say kwan da me ho but who say because Ghana me wo wie ye no ho me ka se me ya chemo me wo ye pe na me kun frame maame Agradaa no ka che ne say na wo wo bre pa ye an operation wawo kamame no enye ye di nyame as me bana wo wanka na me ka masembi metina ni TV ni so 8 months 2 weeks 8 months 2 weeks me hu ena that time no boys na we adwun kan say ma bre me hard working tia and am a dull tell me hu ni say me fit TV ni so at that time but na fia program na me raise with TV me na we be jina bontina na ye no me oba ye ma hwe ase me no me am ye ne say me buy na starting advert with TV so me na me ma with TV ni ye TV me buy na unya advert with TV ni so me buy me do TV ni ko next level you know me tina fie me tina so 8 months to me tina fie 3 days away with motivational frame me na ya so ko hospital na wa ma adwuma de na ekoso na me say mommy memre ya aso enti no na believe amanka obi wa wonim bebia me fu aye tentete pay for be no to me de nyin sentina TV so 8 months 2 weeks and so me sacrifice we nyina ma Agradaa me ye we nyina ma Agradaa wo wie ya me wo ya me kun fra wo kan catch us mawo anya ma mi de wantumi anye audio ni nyina ho sa yo ye de nyame ase enye ana de che na me so me frɛ wo ana
ana me catch us mo bia me advert bia me yi na se me fra wo ana me catch us me ye audio ma se ma wo nyame adom ma wo ana me twa me ba the picture na me de send ho madam se ma catch us of so yes smart me yes smarter na me nim jame me nana me nyen sen a me nyima fa to fom mo me za mo se me wo wie your time adent na me nya your time wa grad nsem amen ka grada me mon da me nyen da me ka grada wansem nkyere nipa da se ni bia wo wiase we da me ka grada wansem asem papa nkoa enso ma me agrada time preko pe me wo pe na time start ye me we 2 weeks and obegina bonte mon tagi na brama me nya hwe me nimbe be fi mon tagi na brama me na wo nya won tokwa na wo ku ahwe mu kwa mo me din be yi mi ma poto mi yedin man kasa mi yedin mame me ka to say ma wo send me ban picture na mame na mfi me mame na nye audio say de nyame asio wanka say de o kan say de 3 days na be kan say nice baby eno anu no ena de na ewi me hwe nim say ka mame be frɛ me kura ba me tumi ba bonti be video say me mame wo ye mame etumi frɛ me na wa bɔ mpa ya mame na wa kan say me gu me so me nteda odo am do nti enu nti mame wo ye o video no kan say me say me say o ma me kan say ma kese madam me say ti asema me kan ye no say wan ti asema me ka me say ensema kese de enim ni enim na me ka ade ni sokra me say eso ade ni sokra me sa na me be kan ye o ma me ka say and am was me kan say ma kese no me say o ma me betwitwa ntro wo ka o tie o show bi video ya tobo wo ni ahun brase wo girigirigirigi wo po ya catch us me didi watem wo po girigirigi we reply to when tie nsema me kan no me video ya me bebe ye no so wo you obi a when down o ye smarter ka me ba obi hu se me be kan wasem ka be hu se me na bra me ba me kan wasem pa ma me ye what am I say ade na ujira ka se me ye agents from the devil me ye demon hey wow to me chinchim nkrofo nsa adiji omusika emre wan kokora ebu nkrofo ebi afemu owu ebi afemu enya stroke ebi mu abrabo asai wo wan agent from the devil me na me agent from the devil wo se ndo me di machi wo watumi abubu nkrofo me sister me wa one sidia me ni me kun ya briye moja ani o share part na me kan asem bi nchira wenne me di asem bi esi o part me kan part because me say me kan asem bi ntia Agradaa tie me wo kai say emre bi na wo rehearsals e wo ice kenke production me na me chira wo ade me na bra na me chira how to act me na me no ye rehearsals that time me chira unim say wakoto na ayi efene say Joseph Mensah woni Joseph Mensah mo act sa movie bi na say wakoto ya wo ba wo mu no o ka say that time na e wo ayi ice kenke na me chira wade sister part that time na e fra wo part me na me chira wade awo ice kenke ma me cho ayi wo ko circle station office circle station ba official town no school bi we friend no adom wo wiem adom e wo wiem sa school no na na rehearsals wo and bedan ni ba kon so na eja ko ye rehearsals ko mtete mo fra me tra wase ne sister wo and na wa chinchim microphone senye sika eno nche se me ye wakola o eno nche se me na bra me ye wakola o sister one shine some me de beba na enye papa sister menya obi voice bi ayi erade mo ya ha me ayi obi frɛ me say na ma soja no munya me why munyai na wiase ose ya wudi obi echi na pesa wo boa no
Now you are come and say we didn't panic you won't come. Now the panic you ma I'm talking pence. My 1 month. And I'm going to with you police everyone is saying police station. Agradaa Agradaa I'm be tria kawate. And now about one thing. I don't think I can. My head is so emotional. I don't know. My head is so emotional. I don't think I can continue with this video again. Agradaa, my main cancer. What's the word? Me mama no. Share Ghana me bisa masemo. Wuni ni obi wo hona ni di agora. Nti mo wa mu ndi ko konsana. Eya mu ndi obi ho ko konsa kakra na. E ma ye hye na ye di nkomo a. De efi oba nyina ya na enye ko konsana. Agradaa, wo se makeka papa wo su bempa ho asem e na wo boho. E na wo su bempa. Za wo ka ne ho nsem. E na so wo do no. Wo pesa wo ya na so fo wo su bempa. O se me no so fo wo su bempa ntem. Agradaa me ka se mi chiro. Me ka se mi chiro. Wo a wo tu ko ka se so fo wo su bempa. Me ne na num nkwase afo asofo mpo. So fo wo su bempa do bonnet shell. Utie. Wumpo so fo wo su bempa do bonnet shell. Ama oni be nyina aka se won sakra papa iba bonten. Ebe ye video defende o. Wumpo na me eno me maka no asem mpo a onfa ncheme ana. Bibisa wasem o. Maka cho sometimes enye wano ate. But how a unyansa wo de ka asem e mani patie o. Eno ni asem no. Eno ni asem no. When no video be obe expose wo. Me nka ka asem enchire obia. Me be ye me video man ka asem. Wo dem se me be ka asem. Enti wo di mirika gidi. Ana be ka asem. Ensama ye kan ka asem fi na be mu. Ka asem bato hwe video bi na o se me mfa sini cash ma menen ni ama no ni oyini ma hwe ma me. Na ka asem fi na be mu. Mi bi sa ka asem na fi na be mu. Me wona wo frɛ me. Sister, me kan sem mienu miense bi me nka se bi mu. Na wonnim na wie na ba abonten a. Sister, say na wo fo say woni obi di nkoma recording no. Me so ma record me hu wacho. Me hu wacho. Me no we adwa na me ye na me de me record o. E na me de me ntisa na wo fo say wanya jimifo bi won. Na wo say na bra me ye jimifo bi won. Wọ́n say na wo yam be show pa ma chiro say na me chire wade wa ice kenke ho. Wọ́n say ye won me no nante but me more so that part and then I me ka chiro. Me nim wo pa. Part me nim wo. Hey. Me na ya je for mo. Me hwe se me ye o ma ni nti no. Madam. Jai wate. Beba odi obi a makasa me di papa wusu bempatem makasa afa no ho na beba odi obi a me no me kika ho nsam che won kola no fa bra bonten won kola no mo se o ma record him na ni nyina ho madam bra bonten na bebo a me di watem che won kola na Ghana fo ho se me ye nipa bone sister fa bra ada na wonni agron chesa Adana ntokwa bon sa. Intu be ye say de bia. Obia be de ho beto wa ma o. Na wa ye say sister. Jai wate. Enu ade abeya me ferry ma o bebre. Me ferry ma o. Adana o say dru say. Adana o say dru say. Me no wo wasem. Me no wo wasem. Adena wo ma ho kwan ama eniama ayesa sister Agradaa wanya dio wa me hu you me trust you me do me pe wasem me de me ho to wa ma o adan
After kids be planto queen, I mean, yeah. When it also above for back coming, I mean, yeah. When it's supposed to be back coming, I mean, yeah. When it, hey, your palm walk dear coming, I mean, yeah. And I want you. Man, yes, sir, what's it? Man, gonna form for a divin taggle. Sister, man, yes, I mean, him say, me can't some no one could that. And there will be a fabra. And eh? Is it? What they are now we are but that $10. So what am I saying? Meba buto meba mama me small. Gosh, what do you know? So ain't you know? Wow. Your friend is saying, "Oh, tarnish me image. Oh, tarnish me image. Me na me ma onu so be mpa kun ye. Me o kan ya and na say why you confused so. I don't know. O kan ya kan say me na no me na me tumi dada won call me man ko tua o TV ka. Na me wo power sa. Me wo power sa. Say me tumi kra ya ka kire nkrofo say mani bi dada o mo say mamu ko tua TV ka. Ah sister medical ya ka kire o. Say me wan ko national security. Se bibi to me ne me busua. Se me na mo na so bi tu nte so kra gu me ho. Madam Ghana ha wontina ha. Me de me wan agya papa. Me de me wan agija papa. Me de me wan agija papa. Don't try me. Ah, kokra man fere se besi wo hwene so a. Me tumi ye audio ma ngega anya de a ngega ni nipa boni mia me tumi ye audio ma na me su de ngega ni sa ngega mami ngega facha me wate mami ngega facha me wate kinsi bibra mo fan cheme kwa kubofo makase tia ba facha me obofo facha me wate me pamo chaw would me maudibim kwa kubofo me maudibim wate ha kwa kubofo me ka se mia to me Andy wo bia no who was the car for Andy the woni na boy no ne ho son di almost say mami hu say Andy dia no eye no kromo siseye eye etuma siseye ana Andy ni di be kasa bebre wonya hwe obofo nya hwe Ghana obofo nya hwe ya djuma siseye obofo hey obofo wono wo yire musunsum to Agradaa so ankasa nani bremo obofo mani bremo me na me ka kire mane ensam wo ho at the right time kasa enne me kan sem bebre at the right time kasa sister be bold you be papa usu bempa on pam me mfini ntwan da won yimi mada utumi ka kire se woni nanum oye kwasea na so de chewa papa usu bempa onim wo wo se me sorry a medical wo papa usu bempa fi wo pa je say ya mpa wo confirm me papa usu bempa ne mada nya me mfa abon nchew wo confirm me wo papa usu bempa na utina TV so ka papa usu bempa ya me wa fashion na won koni fi da me na me so won sa e do ko papa usu bempa fi me boa be kasa me boa enne me bone later kra na ofa me chiko papa usu bempa ho u be jina be ka chem sem na brown enna die de u be bia be ba na me ma feche na me di kan ho die na pesa wo ka che Ghana fo madam osu bempa usu bempa e 2 times am ne wa call e 2 times am ne wa call wo paint me black aden o je den o me ho apam na mo hye na mem ejire tuo na mem ya reme na mo Bishop Isaac Chenebo abane me he
Hana Chenebua, prophetess Hana Chenebua na ne baneme. Warrior prophet na ne baneme. What if for a ye, even say, Akaboa the third, and an anime. Bishop Yima, greater grace, and an baneme. So for what CSC, ne baneme. Wouldn't him say, damn so. Wouldn't him say, damn so. Wouldn't him bamboo, damn so. Yan remain nam. Now what bury me ban sister, what catch rank crop for audio in our ha? Some me una be adore ya mame. Na mama me why away. Into adore in a crowd win. Me kumba ufi na catch and say, hey, na adore in my ye. Na me kun say ye you. Oh, say na wo try ni so ye show pa. And I say adore no. Is he crying? Is he crying? I'm coming. And I'll say na mamunya adoribia amunya adoribia munye mu na je say ya nya adoria na wo dia confirm me won sem say wa nya mama ni bi kunti enye sika enye na me mana ye to mu din de bia me wo me kun ya adore no na mo mu sika ya na me bisaw me na me kun me mana me ni me kun awo no wo na to mu din ya na sister me wonne Agradaa me wonne me buukun so wonne me ya dia my respond because of me ku aboni din kamina kade abaye yen kamin feel ko me hunu say depression ya how enya ofort me na we video me hwe wani mana me su na ho ya me mobo cause me ya me hwe comment kra na e ba o video na sia na me tete ma wo kamen maba me ku na be boni din na ku ya hwan Madam, don't try it. Mimi kuru kofie champon ye wine. Kata baina na ye wine. Bema mua. Bema wo bosi jina hoshe bema height ni bema body. Ni bema nim. Ne nintomu. Shie. Awradi yankopon. Ha dia wo ye ninti papa usu bem papo. Oni mi kuwa ye one. Ha ne papa usu bem ponko nya mi kunu. Kachraw. Na me shaba papa usu bem pakwa me sure say nimranti brem na osemi kunu pa. What are you talking about? Sister take your break. Take your break. Don't dare me. Me one no catch Agradaa kunu. One B𝒗ried. One me ya dia ma yen kɔ ne saa ɔmmɔ me kundin wɔmbɔ me kundin de biarada sɛ na bra kun yɛ dan ofo sɛ uchinchim obi nsa na uji ne sika na udi ye ya wabɔbra wɔn ɛyɛ wo sɛ wo yɛ saa wabɔbra wɔn me ne me kun ya bɔbra o because ye bre ye mogya ni me ne me kun ye bre ye mogya ni ɛna nya me din abedu mpɛnso a ye wei sister twitwa wonsam so na me se me kasa nkoye mawo sa me come wan nya papa mawo sansam no don't move na waka and asema okay ubo papa osu bempedin be 5 times oh sena gen and asema ka na ase odono and na ase odono ai mi di na tam chira untidan mi be di na tam chira untidan fa onkola na ma yo omono nyo trofo a sister fa onkola na o se me di wa tam chira omono for mo bra for mo audios ne bra one fan man na we your trofo one fan man na we your trofo me to papa ye asabi adwuma mu ofo nyina bidi boys ye adwuma wo we accommodate omo me to me maybe mu 50 Ghana say me mom mu sika me yo mu good na wo se ne ni pesro we adwuma mu wono me say dem akoka won wasema kire obi. What are you talking about? Sister, me de yawo na kasabate. E ma me kansam na me ni abre wo dem. Wo push me. Aden when they bring me sa. Wo me ya wadwuma no just me mani bro. Can you imagine? Wo me ya wadwuma me mani bro. Obi shada ye video bra me.
Nana adiase ebo me nsamrane am be start me video am de ye wo ba bontin be ka kire producer no mo say o mu nyai bo because we are bia ma wo ba ese edende na de ese edende ntino me so me ba na ye boss anyom na say me challenge wo mo mu jabo wo mo mu jabo wo wie ye nso a me ye me video na me ye wade ase we ka chem say enoch say me no me hia na de wa ka trend say onjai sense mu no ampa so enoch be ka chem say eya na me hia ododo ntino me fa line me fa me style eya na o say me ye small team na me ye adwuma wo no sister sa me catch audio sibi ekita me sa me pon adwuma ne yesane forma sister men ko wansa men kasa bebre man hwa me di wachi ama obi kura gina kira kasa na den na wo sei man hwa me e friend say man hwa me di wachi ama nkrofo kura kan say na den na wo yi man hwa me di wachi akasa dodo sister wo pray yenya sa what do you know cry when yenya sa wo se me na make kan Cindy once am kira wo Cindy ado be woni me di nkomo ye di nkomo and I'll say bigger quest then who catch am say then na cost video na me ye no then na me church won sem ni mu and I say oh by now the Cindy there me just say bigger quest them so me mo ne Cindy ne bigger quest catch me say ope Cindy ti me ara me di Cindy na mama na mpo me manager ho me do one no me wo na mama ne se ope so siesie ye ntem enti de wo ho na Cindy ne bigger quest buy no bigger quest kita white car ano mu si ye no mo bae me ya na me ka kire wo ne nkokon me di ye na ne sen ne nkokon me di kire wo na wo se ma be di kusi ndi nkokon na se no ne bi gakwesi me ye me video we ana wo ko tena TV ni so na ka se Cindy ne bi gakwesi twemp no ana ye Cindy de na Cindy ko tena ni TV ne so ana ke kan se ma ne se ma kan no pa che se bi gakwesi ne wo twemp na ana obufu e na se hwe obufu ye hwe audio se me na me di audio ne bre wo se fa ye na fa gu Cindy ani masika na fo muntie audio se me na me di o me na me cat me ka se jina fa gu Cindy ani masia mu de muntie yeah nana send me Cindy cash audio now the program no yeah na o so o ni obi kuna o so no o the program send me wife. Yeah, Nana, send me Cindy cash audio now the program. No, yeah, now also new Bikuna also the program send me wife. Monty. Yeah, Nana, send me Cindy cash audio now the program. No, yeah, now also new Bikuna also the program send me wife. What's my say? So wife around so near around. What must say? One our friends are men sending Cindy cash. What do you need now? Aha, enough mommy. Away. What do you know yet? Aha. And I'll say men send you audio ni mau. Now the buy video. Oh we are na me send ma we are no tie the Agradaa kan wa ha. Muntie. What do you know? Yeah, and you who but that tender that's a talking point out. But nipping. Mate. What do you know? Yeah, and you who but that tender that's a talking point out. But nipping. Muntie. What do you know? Yeah, and you who but that tender that's a talking point out. But nipping. Enti Nana Brown me ko conseni. Nana Brown me your truffle. Say me na me sorry and me say G audio. Fegu Nana Brown animase. G audio. Fegu a friend say Cindy animase. Mo so no afre be say me send audio ma no. Mo so no aka say me send audio ma no.
ma unanim guase ma unso no aka se me send audio ma no no we o se media na me ye ni sha ebe that talking point obani bini because that senior koka se oni bega kwesi dey na wo mo ntem senior a video send the video yeah no patch some more trimp na. So what are you saying? What are you talking about? Agradaa, what patch saying? What patch saying? Wouldn't it be? What's the mammy, my cardian? My main cardian, we are my pony. Now, maybe tell you over by your who be. Now, we young who are. I feel I'm being a case no mercy. No mercy. What can I say? Who Agradaa? Ha, Agradaa and Okomfo. May your voice, Nana. Your voice, na me your man, Kano. Ewa here. What can I say? Me wanna we hear voice bring me. What frame me? Sorry, what frame me? Say. Yayi party na wo be no. Me ye ba yenki cancer makese. Agradaa me expose you kakra bi na me de ba. Expose me humi bi so. Yenki ka ensama kese wan kaka na se pa ka menka. Yenki ka ensama kese na metinya kan say me ye adwuma 700 million. And ama me 35 million. Ana mi Jimmy me ti ase ana mo pe friend saying car e friend saying Corolla o pe Corolla de mame o mame Corolla o mame jina Corolla ho 2015 model sports ni bi ana o pe de mame Nana dia me ka na sem say ye kusa. Ana mama jina ona me ka say ye mama 35 million me aduma 700 million. Ana ye mama 35 million. Ana me ka ye na me jina Corolla say me ka ye dia mama ni. Ana me sana me jubilate because I was say creative bibi. Ghana me catch dia singing as a Ghana hair scarf for eye nyuma nko a Ghana hair scarf for eye nyuma nko a Ghana hair scarf for eye nyuma nko a ana me begina aponten and so end of the year no me advert me makochi ade me petrol akope me advert makope ade me credit aye course apeno and no ana me ko ehun sika aye 5,000 Ghana cedis ana ade ma me December aye me sika me percentage because me copy advert no me ye course me ye bibia aye me sika aye me sika ana wo de ma me percentage sika me de abre wo no woni me kan me percentage na ade ma me aye me percentage o ana wo de ma me Ana ka wo de mame wo mame Matis a wo de mame no 20,000 Matis na auto mame wo to Matis 20,000 ana de chemi ano ana wo to mame enti wo to ka ne mame na magina ka ho me hwe mo bi anfre me na mani abre magina ka ho me ka we wi ame kasa bi magina ka ho na mo nim no be ye nia me bi a ho Majina car ho na car ni ye 20 even say 15 model Corolla no me ferry mpo se me da sa Uber car ni mu friend say Uber Matis car ni mu car na de ma me kwa na liki engine enche bebo ana me ni me kun dwen ho se me sre no odo car yi de sama me ana o se car na nka se mfata o me sama ezi me fra bigger quest sa kwesi efa na akoto car no yes car no na akoto buy na me kun so pese oko swap no this can be car no ji car from mama and I go say oh e am peye nke ya dream papa because class aka no de mfata wo na mo
age ye friend man ye kan so bi acha wade wo de ope kosesa na yes ade no de che wo no wani anso Ghana for muntie o wo de ope kosesa wani anso ana ba ko pe ana me bo ba ko pe me mobi na matwa so mate ana me ya de me ye audio Emma audio ni muntie. Good morning, Patrick son. I hope so we are fine. Yeah, wait here. 1 second, I'm sharp. I want to see how I na dog. Wait them come up in a menu din kakra. Me kano. Me do and ma realize say engine no. Oil ni leaky. Udi si oil ni leaky sa. And a glass and some of the mammy no crack a bed near dear. And see not many at the cracker or sink a young corner and costa. Say, baby, I want her saying this for my bed. The bitch not problem, not mammy problem. But make also their dream the other say. Send my interview near the and make us a crawler near the end. Send a baby cohumia and quiet style being into. Okay, a corner man will crawler. Ono be soso na kama jikorola mo se be ya me de na ma na ye se aye kama no bi anka se aye se ya bedwa ye numa na bibi nti na me se me bo amane answer se na me teenager me hawa na pe timpacho ni me bi saudi aweka no me pacho muntie o me pacho muntie o muntie akola me wa dwempa wo de me abedwa manum se wa mama ayi ekorola S. What's what mama call S? Na me ma pa me kun chow, eyi me kun style. Atna me kun so. Eyi ne style. Ama me kun ati asiye. So be kwa swap no wato the same can na. Wo ma me gina ho ni bi na me namwa. Kofo hu se no na atoma ame no. Me mama kwa ya san me tiri ma adwen no tie. Mu sentie. Good morning, Patrick son. I hope so we are fine. Oh, Achamba. Yeah, wait here. 1 second, I'm sharp. I want to see how I na dog. Wait them come up in a menu din kakra. Me kano. Me do and ma realize say engine no. Oil ni leaky. Udi si oil ni leaky sa. And a glass and some of the mammy no crack a bed near dear. And see not many at the cracker no sink a young corner and costa. Say, baby, I want her saying this for my bed. The bitch not problem, not mammy problem. But make also their dream the other say. Send my interview near the and make us a crawler near the end. Send a baby cohumia. And quiet style being into okay, a corner man will corolla or no best social. Na kama jikorola mo. Se be ya me de na ma na ye se aye kama no bi anka se aye se ya bedwa ye numa na bibi. Nti na me se me bo amane answer. Se na me teenager. Sama hu. Sisi aka me mitwi no. Eye Corolla S 85,000. Eye 85,000. 850 million car. Uka na automam 20,000. Inti ya kwa swapere mi kundi 65,000 account. Bema we onye adwuma. Mi kuna atoka no na me de nam. Se mi kita collect mi turn drive because of baby. Most of times no. Na mi ko baby mi kundi me ko. Se me da ke ni mu no obi hu a ye nunyam no ye de ba wo nchen. Me kita kana obi anim se kana utoma me no eda YouTube. Se mo hwe video na eda YouTube na the same car and ye call am se me pe. Me kunkura se dabida oje 4x4 me se dabi me pesa kana. The same color. Se ne be ya obi hu me a obi hu se kana utoma me ni. Agada we nyina mayama. We nyina mayama. When na mayama me aya cho
Madao and a palma sorry we have friend me say ya chill. And my mean get your life say ya chill. Na me amo sisi me na me su. Many nto obi eda me freba for so me papa daddy. Me sra sama beni buayen. Buayen. Me afre papa ne say okoye meeting. And me frɛ wunua 1 gig or so onte ye. Me frɛ 1 gig. Ama 1 gig so frɛ wo ma me yenko papa so me mpa konko pan chaw. Na on ka bi mawo. Me ma dreampa. Me ma dreampa na de o John say ye ba be chi wo no Agradaa wo yitumi ade ma ye nipa ye wo. Wo ya de ma nipa nsum wo ye ne ja. Me ka se me nsum nyina hyehye me. Wo John so me na me ma direction say ye mechew. De na sister wo tsa. Wo se me na onye on tsa ye. Sister once sign Agradaa so was sign wo boa wate. Wo to me ntro na wo di wo akomuni mu ana wo sisi ade aye evangelist. Wo to me e ka kire me say abonti wo begina abonti be kan say me na brown na me ma direction. So that's just security direction mo boyin na see ye mecho. Wani magu asinti. Wani magu asinti na mpacho we de me sram nim so opening tem. Ya de we pema me wi ame kase bi. Me nya course ne. Video no so me di na tem nti okoye ye no pep don ko. Video asem. Audio na me ye man fabra. What to me? I first once ni mo. Audio sa me de man. What to me? Akwa kan say me my directions. Say ye be chow. Boni ben ana ma je. Boni ben na waye me. Obi a waye me papa. Wacha me car. Car ni 50 million kra. Me appreciate it. Wacha me car. Me ye adwuma wo ho. Me sit den ana makoyi wa ma. Say ye mecho na me nya den wom. Just listen to yourself. Me bucket ticket me mayare. Da ye chuna me mayare. Me de me megu ke mu. Confirm me kun kawo. Ye confirm kwale wo hospital ni admit you mo rich. Da ye yi o ma na ye obi friend me say e court case. Me baba di wachi. Me ne me kun na be twa video na e na mabontin na e trend no. Me na me ye interview. Ayi fa na Agradaa me gina ya. Na me ni obi kasa ye ma obofo be chill. Sister dang. Sister adai. Ano mama be ye adwuma won ho me di mani onyam abetwitwi fam na wo ye mi sei. Adai. Me di mani onyam na brown. Me be ye wadwuma. Enum gwase a mafem. Enum gwase a mafem. Enum gwase a na mfem krofo nsema na kafa me ho. Me na me ye man krofo kra accept o kakra. Me de me ho bowo. Hwese na wani onyam epeja. Hwese na wani onyam epeja. Hwese na krofo ajewatum. Diamond ye ni birthday me no obi friend me wo Diamond birthday after birthday no be friend me say wo ma mi hwe ho ye na wo sa no hwe osro ni ase afa ni me hu say ye no kore afa ni me hu say ye no kore hwese ni ama me ji wutu mu hwese na me ma wani onyam ye ko Diamond birthday no after Diamond birthday no and akoye ayi friend say interview ayi fifi plats. If you walk on a fidye when you mote, Nankrofo do, Nankrofo jiwutum, na fi would do costro, become your audio mouse and mommy. She said they wouldn't easy. I'm Nankrofo cracker, some person with the advert about 13 points in the show. Shadia me yamao. Me buy a shen you yambia me won't lack. She said they see Jarrell. And then the woods was say, me na brown. Me buy me a musuo. Me buy my best sewa brabo. Me buy my best sewa bibia. Hey sister to me kasa. Me won se nto kwana woni ngege kunto ngege be bo. Me ni be bia nto kwana kwa kosi. Ngege be destroy wo. Enti chai nto kwano. Eno na me hu ye. Because me smart.
me won san gege wontu me na nko sister no na no oden sister ni nim adwuma no obe haw obe gusika gari ti me ka kire wo se twaso de na me ye nyina ne se wo be twaso na peace beba eno ne me bon sam ne ade amaye agrada me manya ade no eno ne ade amaye ya manya ade no eno ne me boni amaye ye no eno ne me boni amaye ye no no agrada oh mami ewo sa video a side e show first once ewo mama tell si won eno ne me boni amaye no me bisaw eno ne me boni a maye no se ja ntokwa mi si ja ntokwa no me boni a me ye no me boni a me ye na enu ni ye no man fama masani ama on do bibia e we de san kama nyaade Fred Diamond on send audio cinema why sa audio na me ye mama me on send ni nyina ma enu ni me boni a me ye sisi a o watien enu ni me boni a me ye why me boni a me ye no me boni a me ye no sister Agradaa se jan to kwa no eni mu unu akoko ntokwa ana ntokwa na nwie wuye ana sai bibia ama o ana ntokwa na sai bibia ama o me ye wodan madam maya bone mun fanche me wa na me hwehwe ade bi mun fanche me maya bone se jan tokwa no hwe o se me didi na tem ma me agada se me didi na tem ntina e ma wo ko bedon covid asiko dima oko didi ma tem no wanu ni nyene so enti no ko bedon covid asiko muntie audio ye ma me muntie audio am ye ma no se atem didi wo ma mu de mon kan kire me me wanna know be send me manish the one matter at call na phone not to me family phone into silence Jaba me am shame ba me share na wo say ni ba ne chese me alternative na mo kama sembio me share kakra no you sense ma wo kan I sense ma wo kan onti ase ti me yese me frɛ wanye me te sa wo ka se obia opese ofre bia no on will be phone lines na no afre oh me pa chona me pa de bi me nyantu de me throw back why me pa chona me throw back why me wo life Mr. Wadaroma me pa mo choma fan che me wate Osaye me sister Penny me wo obushon koma me do ena me frɛ moreover no me no why adwumada enti se masema bana wo ka enka me frɛsi mu no ma me akwenya na me nkyerɛkyerɛ obebia nsɛm na wo keka no na wo chia nsɛm bi enti na me expect sɛ nka ma akwenya na nka ma kyerɛkyerɛ mu wanye o say ubie phone lines na so no and I can say obi fra eno nkyerɛ sɛ
oye adamfo me the program na me sister Ibu I don't just me for bless you Ibu I don't just say me nyo biao Uja o say na meet me defending so ne na da no ne lie utumi kasa how long can me defend you how long and I me defend you na me ni muda how long can me defend you na me ni muda I would be see if I say I'm a son media so now what can say in someone apano into no your pace be said and someone apano me wo ye che na even though no matter what I'm in pains there me abema there me Vǒmits na also jegu o frame and then in ra enemy ko kasa iri na tezani na wa sheda na wo bepay no masin wetie o frame ni me kunu no na wo bepay no masin na etie sister my disappointed in you I'm telling you my disappointed in you when mommy who say and confirm on social media na simply because me boo to the many me beti ibeyefo and to be respected show the same respect man who appreciating it panel who appreciating it panel for once say I plan with my brabo BIack just a plan paper sem order me ade you know should I be family me kuno so be na be pay no masem na pay no masem Let's say me thing you know say we can for me win no grow so that's here I know the me go see platform so I can say the obi a wunni me baby a obi a wunni me baby a me nyo bia ma wunni me grow for frame me wunni me cause e koso entu be say enti wo be say wo chiti wo Nyankopon di mu say me so for super pan me ata I am disappointed but it's all good it's all good ministry na maka na yina ya wakana and that's it. On a mis sure. Me go many masipoto. Or damn one mountain. We will boom at the Kumasum. My finance, man cassa, my mowa. Cause me cassana come for you. But I didn't me no. Meaning to 1 meal. O sign block me. As I also catch say it of some maybe letter. Now wait me do me yet. In my finance. One who says animal never win and me share what catch or say, and you money for me ye be. When you not account, tell me catch or say you money me ye be. Me kuna disappointed in you. Me could shed your apostle. Which me yes, sir. Bonnie Bay. Me defend you 2019. Me defend you. Me ni muda. Me defend you. What me yes sir. Even as at now, we defend you. Because of them don't connect. Your friend is saying trumu bia. Oh yeah, na me chua die. Our go funny. Our go for madam 14. What to me trene. I say, oh, to be fresh. I want to sister. Before you would think I've already told you, we need to be full. So, bet you send will be a bit me a flow. Sister, I'm
fool. Me now me a very smart girl, a very intelligent. But respect na me woman. Me catch na when them. E buo na me bu. E buo pa na me bu. And I me appreciate it. And yama be a wayama me. And don't just me chimi for. And don't just me down wait it ya me so. And don't just from a new reform. No way. What's my say? As someone tell me na brown yen no. Me na brown yen ne. Me na brown yen ne. Amani binti. And I still near what to say. What's my say? Me dear mouth. Now me frozen me mammy. My big sister, my frozen. We have me destiny. We me wow. So we have me sick and we have me big woman. That doesn't mean say me no be out. Son up here, the pobiasama, the one. That shouldn't make you think say I'm a nobody. I will be one more can say and another brown or a wine. How could you talk like that? Tell me a wine. Maybe a wine I was saying me to me. No, I said I can now patch say. Sister, now patch say. Me na brother who is ano. Maybe first I'm going to be two, me first I'm going to call London. Me call London, sister. Let me want 19 years. Me nye cheap sao. Me bomb brain no. Sister. And yes, seminar in Nipa Kong. Who me saying? Simply because me do I am a mommy. Simply because me boo. When mommy will say, and perform on social media, and anana, what pamonana, and what pamonana in no cray. One what control. And one come out did he. Which man, sir? Bonnie Benna Mediayo. The mama bravo, which yanka, single bonia, Media Wootia, or best of sorry, Tiame. Bonnie Bay Pan, Mediayo. Share a simple tool, me Maya Rico Hospital, me Diwechi, or Ponsa in not letter, so I'm from the way you met. I mean, yeah, was free. The Bonnie and say, and to who could castle. Because me who they never can see, me who far, me who sent to Quano, and wow. I'm a make come and once a winning at Shrew. The Bonnie me as a made patao. The Bonnie and my yin and said I made patao. The Bonnie me, no. Said I made patao on Tokwa. And then they would know. So won't me defend it? Huh? Say, won't me cast on them in Diana on me and that? And defend Cindy. One day they can't grab me training. Which me as a mid dear, I ye cracker, wouldn't me assign that. And then you will sooner to and you will rush. Because of social media, crophobia, we share moda, we need more moda. Hey, sir, na Cémétery. Can say, who are you to? Who are you? And why I was go? Sister, Mama can't see me, chill. Sister, the fact that me respect so, let me get any mouth. No, doesn't make me a nobody. Me catch her when they don't ever think that me to Sunda. Send me na brown. I'm a nobody. Me boy papa. Me brother wants a papa. Me dream big da. Me dream big da. How could you talk like that? Send na brown on your wine. Who to make us send me your wine. Send me to me close to bed. Sister, Jane, something I would do you to our wedding the man. Send me a wine. Send me to me call, stuff who's bed.
could be son as now some not here. Wouldn't maybe a common fiber what be some the same way. And I'm making a social media be a mania with shame 2 months. Making up one thing, Montagin and Brown, make many months. Yo, enti asamuno. When audio me yaman in you. Audio when Agradaa say me yamano. Enti no my ejano me didi na tam. Ghana audio ya mutie ye. So we are B𝒗ried ba ehim fa ana me didi na tam. Audio ya me ye ehim fa na me didi Agradaa tem. Agradaa si me didi na tam. Audio didi matem anunti one say we ngwasi ni o sister because one case ade no wakwaye no you have no shame ade no wakwaye na ni wonti wo pe bibia be yi wa no enti na be gina say me be didi wa tem ti na ko gina pep donko video na say na unye bold because we bold ah e ka ka zo ka say amaye me ana me ye enti dai but wo pe bibi di ahye Ghana for mutie audio yi me didi na tem me wie na me dem block no me ma block you Agradaa me block you me wie na me block no enti no onya ba bia reply me ana ba reply me fa me kunu e de so muntie ne reply Nah, good morning. No. Oh, away ima me muntie ne reply ne ba reply a makweni mu kwa ina fako so what ma say me we na me block no me bom yenui na me twa so because ye ko ba bi mre no eye agency e na mo oba no be ye yi bi anso de a me mo bi anka nchem say me ye ya me untie na am say my friend about me friend wa line switch off so what that was said I am. Why you go to your BIack dear Bremy? I'm a ball first one, I'm a reply, say, okay, thank you. Actually, my book, the anonymity. So be you so where the set, Sanana Brown or your wire. And yes, if you be described, who say, when you be and I say, like, who soon in fast food, then that's what the trainer say. See, and the software who should be page now as a man of God, so for penny. Now say, you're the wood now. A dear part to me now who was say. So what the tree and American say? And yes, me describe who's unyo be as a the other person in China say, because me cry, me handy. Me need to me be a say, me no, me cause software who should be back or see will be bad. Me will to me say, me son is a dainty and walk up will be. And not another person me straight in the say software who should be back or person. Na say wo na no say ya wo hwe ni so fu wo so be pa e dear part na be ma wo akwa hwe papa no because a question na wo hwe papa no e no na so ma manasi sutini nya sa chance no e di video what I say it say wo tie program na me kan say na no ye hwan a e say so fu wo so be pa si wo bi pa o kosi wo kwa ko bisa papa no ana so wo confront papa no sana na me pasa me chere na yesa bia wunyo bia se wunyo bia no not and mean kosa kra dabi hone de man drink sakra me pacho na yesa line no kra na me drink me ka afa and two who make this statement to say me nkwala no de ayi e ka chere wo se me mama wo let se me yi wedi am say sa ye say no eno na bom o mine no because Sandy Pano no be catch us and maybe mama or let us say you wait. I didn't sit down so me no one. Maybe ma let them, when you let the mouse may you wait. And I may you with your friend catch your place and Anna Brown me you wait. So what I say, it is a oh your audio brother say, me my enoch upoti, some in my enoch collected. As one farmer will say me you wait. And Anna was so big enough by court to her. Cémétery police station but na me fie ne me kasa no nyina no na sa asem no ya ka kire and I was went in yan ka kire me say ah sister yes wo se me ma ya ma me letter no where you met na de na ma ye what we me sa me hwe eti wo so no wo say nipa na sa
asɛm a ɔno ka kyerɛ wo no wotumi agye bi ahyɛ wo mu ɛna ɛhyɛ wo mu ɛna ɛrew na woyɛ wadwen sɛ kɛsɛ mama ɛnɔ kolɛtɛ sɛ ɔfam na ɔsɛ mayi wadi na sɛ me mama ɛnɔ kolɛtɛ sɛ ɔfam na ɔsɛ mayi wadi a ɛnɔ ko no dɛ na ɔbɛtumi ayɛ de afa ho ɔtumi nyɛ hwee fa ho so what I say it is like a what me bisa me say sister ɛnɔ ko say wo say wo ma me letter no onyimadi na die nti na onyimadi aka me kyerɛ wo mu die nti a me ka kyerɛ no ko say o ma wo letter because you are not the only person I am letters no so what I say say kana wo pe mu kyerɛ mu a ana wo so wa adwempa ɛwɔ me ho a ka be bisa me because me nim say obviously no say ɛnɔ ko ma wo letter wo be frɛ me o friend me be dey catch no that means na ye na nya nko na ma o silent no enya nko a eti samia wo so wetimi emi samia wa ti ahye wutiri mu no na nipa no no aka kira wo se me se ma o let me yi we a wetimi emi samia wo so di ahye wutiri mu e na wo so ni mi wo so audio ni mu no o ka say ai woni mi kuru di komo nyina na show me ri se mi mo me program na ma ba be na program na me be ye no so no also me you so much pa because one papa ni me no na manasi kasa asem na to so me to be metra say enyampa and me to be metra say yampa as maturity no sa na say me ka say me to be kasa no kra na say enya no kra and no doesn't mean say e true so why and as a video no wo so be na frɛ wa ko from beginning na me yes our story yes start no kra no me make it point to say sa ye ni de me nyi say betimi aye sa also been a friend wa beginning of the program na ye e bia na beto so hwe from beginning pharmacy what ma say enti no dia o kika ne sa me ma na dia o dwen no me be nya no na me dwen ana me ni adwebo ni bia de ma so aka say ana say ne o ka say ana na dia me yi obi ama akofa wo mu o mu di o mu tru ni fa e ko see wo na wo ni o mu problem it's your choice and it's your life me be ni obi any problem Sa so na so ni papa osu bempa wo problem a it's your life it's your choice me ne papa osu bempa any problem it's in idea na oni ni wo problem na because of papa no still be ne ye fine ti no wo wa dream bi say me sorry am ko papa no ho me sorry am ko kan wan sam che papa no me sorry a me ko papa no ho and am ko kan ne ho sam chirew na wo nya dream bi say me ye informant since say only omo ye adwuma it's your choice only omo ye free it's your choice it's your life no some me so only wo a problem only papa was one problem it's your life it's your choice want me share me kutupa say me so me ni nya asem anu nti wa yiro wo beto to ye ntam ana ayi ana we ka kire me ne ho nsam ana be ka no nsam eno bo nti no na ye wa ko kan ko ye audio ma obi sa woni nanu akwase ampafo asofo mpo ukra wanto wantwene o wompo wanto wantwene wompo wanto wantwene wompo faawo amo san be defende o enti no dia na afosa wo ba beka dia na afosa ba beka baba osu ban pabu be fumiama on pemanim crash biom sister I don't know say ni pasa yes I me no won anya biom nti wo be say me wo hon so me kan kire me ma bra na me name na I walk alone wo nyame ne me boafo me bo me bra me ni me kuya bo ya bra obi kapre eni ya bra bomo obi tekuo ene ne simpoa eni me ni me kuna bra bom eye nyame ana abo me ni me kunu bi bia ya ye biara eye nyame eni ya ye modern bo enti me enyo obi a me ni be ye free ana obi a me ni be nante ana me ma me ma bra bo aye yi sister I'm telling you today ana me wo enafofo adefo atitiru akasia bentin I'm a brempon meni nkrofo edi agro cha yes we akola na ni mu nsan wo ra oni mpanimfo didi me nafofo anya nkola o me mpanimfo na me ni omudi agro efise ba no ye dru na me keka ni patiri mbom
Se wa woni menante wantumi ni me anante no na fi wa usuban wo ne usindi ma bre wo monsa no papa me no benante me nya asomdue dade bia o haw de bia na say yo entokwa you start ye wo ye ya de bi remu na menyem me wo ye ya ena mo start wo nyege so enyege yi ni twa kire baba osu bempa eno ansi mo wie ya mo se baba osu bempa ne me ada tese ensem basa na de bia mo ka adai Mostala no na mo yi audios film na mo di kebisi ani na mo kebisim na mo de tanishi ni pa image mo di amoka de mutumi yi ni nyina de nipa ne kan na mo di ahyehyem sister me ni time we ayen kola asem o sister sa also we CEO we BIack station me too for live as a big woman, trust me. I don't think I'm a ben wa me do na me can say me chira wo na me person ka wo ya wade ese kwaku oten mo despite mo wa oni pa bi o ma BIack TV station no independent for big women, big men level na me person ka me ye wo sa but wa anye me do kokko ayi diamond party me do ayi kokko de say me do tutu ya ma wunya level bi na wa we ohun se preko na wo san be ye ohun fi de wani onyam san be twi fam social media ne wa ya masana nipa bi suro nipa bi bu nipa bi hu no wa ma ni nyina sei me de me nya wo hwe o aye wa so ode ene ye tu fo wuntie ene wukunu okasa chewa wuntie ene wonne because utie ya nke nru sei e pa chopa sister me nu wan semate e pa chopa wa usuban au predator sister u Agradaa u predator kuku won tobo un nyabotre sister se nyame fra wa ma wodwe akoma wo onyame fra wa o ma wo yese nsonyu ye mu bi ni yakoma te se jata ye mu bi me na me bu fo me ni tumi yese moja me tumi aka mema mi ensa bo ma bo mu but ne nyame de nsa kan me worry be ma papa be ma tumi fo me tie na semo no ma jo o you tumi bisa me se na ntia ya wa na adwapa na ne wadwu sei so what must think nyame fra wa wo ma wodwo akoma wo ma wa ho brase wo ma wo bu se tie biara wo sa asem kakra bia na pesa wo react wo su mind that say wasesa mi suban dada wajimi suban dada na wa ma mi suban fofro makasa ma me nie sika me toye onyamie gwama wo fata yeyi na me se wayi me suban dada na wa ma mi suban fofro onyamie gwama ori awusa yeyi ka onyami be yi usuban dada no wa ma usuban fofro so wasesa sister me do be see ya men try bi wate enye bi ma yentwa so ma me ne umie no obuo na wa yentem no ye maintain ma ye maintain ma me nkase ntia wo enye me fese me ene me of all people me ne wo me gina bonten se me kase tia wo ana me do hu fe me pa cho I still love you. Sheni.